ljudi, Grca sam vam ovdje. Danas radim Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge radim zato što su me Grbidani izazvali u njihovom videu. Ako ne znate ko su Grbidani, njihov link ću staviti u deskripciji, tako da ih pogledajte. Chubby Bunny radim sa svojim dobrim drugom Srđanom. Reci, čao Srđane. Ćao Ivane. Kažeš Ćao Ivane. Ne. Ne. Reci, čao. Ćao. Eto. I znate svi šta se radi u Chubby Bunnyju i ajmo sad odmah krećemo. Ja ću prvi krenuti. Chubby Bunny. 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 Here comes the music. Boom, boom, bam, boom. I'll shoot you right down. Boom, boom, bam, boom. Ow, 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 ow. Boom, boom, bam, boom. I'll shoot you right down. Boom, boom, bam, boom. Ow, 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 ow. Vidite, Srđan je pobjedio. Samo, koga ti usta imaš jel ti sebe? Eto, znači on je pobjedio, ja sam izgubio, kao i s jednom challenge što sam do sad radio. Ali opet nadam se da ste uživali, ako se svidio video, bacite na like. I vidimo u sljedećem videu i uživajte. I ovako, zaboravio sam da kažem, pošto sam ja izgubio, za kaznu će mi Srđan uzeti 3 jajeta, evo ovakva, ove veličine, i lupit će mi od glavu. Biće zabavno. 3, Ajde. 4, pali! Jedan. Ajde. Dalje. Čekaj, drugo, 3, 4, ajde! Shot. Aj, 3, sad! Ovo je otišlo po nos. I eto, kao uvijek, nadam se da ste uživali, vidimo se sljedeći video. Uživajte. Ćao.